nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza nongera kubasuhuza aho muherereye hose mbifuriza kugubwa neza, haba aho muherereye mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo Kinshasa, muri Mozambique, Poland, United States na South Africa, hose ndabashuje mbifuriza ikaze. Ni umwanya rero tugiye kureba amakuru y'ibirimo bigenda bivugwa hirya no hino mu isi no muri Afurika hose. Turaza gutangirira aho bita mu Rwanda, tuze kureba bavugwa icyaravugwa, abakomeje kugenda biyahura. Turaza nyine kureba hariya muri Rusizi uko bimeze. Tuze kureba Trump, ni muri Amerika. Trump hari icyo yasabiye umunyamakuru wa CNN. Tuze kureba mu Rwanda kandi muri Rutsiro, mu karere ka Rutsiro haravugwa inkuru y'umugabo umanitse. Hanyuma tuze guhita ndetse naho bita tuze kureba ku kiganiro Tshisekedi Antoine Felix yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma tuze kureba UPDF ku mirongo y'urugamba muri Congo, hari icyo yakoze. Hanyuma tuze gusoreza n'ubundi ni muri Congo, n'ubundi tureba muri Sud Kivu uko byifashe. Bakunzi bacu none kubasuhuza nyine bifuriza ikaze, kandi basaba kureba handitse subscribe mugakandaho, mukareba handitse hari like na mugakanda ikiganiro mukagumya kugisabikanya cyangwa se kugikwirakwiza. Commentaire kandi nazo twazirebaho muramutse muzohereje. Reka dutangire ikiganiro cyacu, ntago tutinda tuvugaho iminota mike cyane. Reka dutangirire aho bita mu Rwanda, n'ubundi ni mu Rwanda, aho mu Rwanda mu karere ka Rusizi bavuga ko gitifu yatawe muri yombi, cyangwa yatawe muri Mukashu, akaba yafunzwe. Gitifu akaba yaje gufungwa azira ko nawe yari yaramaze abaturage agenda nyine abafungira ubusa, kandi ngo abafungira mu biro byiwe. Gitifu akaba bamwita ngo Banyangiriki Alphonse, akaba nyine bavuga ko yatawe, yarangije gutabwa muri yombi azira kuba nawe amaze iminsi abaturage abafungira ubusa, kandi noneho akabafungira mu biro byiwe, nta handi hantu. Murabizi neza ko buriya mu biro by'akagari usibye kuba kwifashisha, ubundi ntabwo hari ahantu haba hagenewe kuba haba uburoko. Ariko uyu Alphonse Banyangiriki amaze nyine igihe afunga abaturage. Aho aheruka gufunga ni umuturage ngo watemye igiti kikagwa ku rubingo. Urubingo ni ubwatsi bw'inka. Hanyuma ntiyaraza amahita amushyira mu buroko, amuziza nyine kuba ngo yangirije ubwatsi. Uyu gitifu akaba nawe yatawe muri yombi kuri uyu 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Amakuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bita Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump akaba yarangije kuba yasabira guhagarikwa cyangwa se kwirukanwa k'umunyamakuru wa CNN. Uyu ni umunyamakuru wa CNN bita Natasha Bertrand. Uyu ni umunyamakuru wa CNN ushinzwe cyangwa se ufite uruhare runini mu gukurikirana ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aramuhora iki rero uyu Natasha Bertrand? Donald Trump amuhora yuko mu by'ukuri ngo yataye amakuru nabi, cyangwa se yatangaje amakuru nabi yerekeye ku gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika eheruka kugaba mu gihugu cya Irani kuri 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025.
uyu munyamakuru rero wa CNN wita Natasha Bertrand akaba asoberwa nyine kuba yahita yirukanwa kuri iki kinyamakuru, aho Donald Trump nyine amushinja kuba yarakurikiranye cyangwa se yaratangaje amakuru nabi yerekeye kiriya gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Amakuru yacu reka tuyakomereze nyine mu Rwanda mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro aha ni mu murenge wa Musasa, mu kagari ka Kisiza. Angaha haravugwa urupfu rw'umugabo uri mu myaka 70 kuzamura 72 kuzamura hejuru. Uyu mugabo rero akaba yitwa Havugutuma Hisron. Uyu Havugutuma Hisron akaba kuri uyu 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yarangije kuba yakwimanika cyangwa se yakwishyira mu mugozi, basanze nyine yimanitse yapfuye. Ibi ngibi bikaba byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa, ndetse akaba yahamije ko uyu mugabo bita Havugutuma Hisron yimaritse mu giti. Uyu mugabo akaba biri gutangazwa yuko ashobora kuba yiyahuye kubera ibibazo byo mu muryango, aho bivugwa yuko uyu mugabo ngo yabujijwe kuba yagurisha umurima, ngo umugore we yamuje kuba yagurisha umurima. Hanyuma uyu mugabo afata icyemezo cyo kuba yakwimanika agapfa, dore ko ngo yanimanitse amaze gutwika ibintu byose byo mu nzu yabirangije. Uyu mugabo rero akaba yaranje kuba yakwitaba Imana, aho yasanze amanitswe mu giti yapfuye. Ni umugabo wo mu murenge wa Musasa, akagari ka Kisiza, ni mu karere ka Rutsiro. Bakunzi bacu, amakuru yacu reka tuyakomereze ku kiganiro Antoine Tshisekedi yagiranye n'umunyamakuru ari mu biro bya Donald Trump, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho cyane Antoine Tshisekedi yatangaje avuga ko nta bumwe bw'Abanyafurika buhari. Aha akaba atangaza yuko yabashije kuba yabona neza uko Abanyafurika bateye. Ibyo bavuga ngo hari ubumwe bw'Abanyafurika nta buhari, buri mu magambo gusa, ntabwo yigeze agira gute, ntabwo yigeze abona. Avuga yuko iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yarangije kumwereka icyerekezo cy'Abanyafurika, abona ko harimo cyo bita uburyarya no kutavugisha ukuri. Aho yaganira avuga ko siroga cyangwa se ijambo bakoresha ngo ibibazo by'Abanyafurika bikemurwe n'Abanyafurika, avuga ko ari ibintu byo mu magambo gusa, ari ibintu by'igihuha, nta kigenda, nta kintu kibereyemo. Atangaza avuga yuko mu by'ukuri iyo haza kuba hari ubumwe bw'Abanyafurika baba byaragaragariye no kuri intambara ya Kongo, ngo aho yavuze yuko hatari kuba hari ubumwe bw'Abanyafurika niharangiza ngo igihugu kibe giterwe cyangwa se igihugu gitere ikindi. Yavuze ati igihugu cy'abaturanyi kidutere, habure Abanyafurika bishyira hamwe ngo babyamagane. Rero bigaragaza yuko ibyo bavuga ari ibihuha, nta kintu kirimo. Cyakora yatangaje avuga yuko atabura gushimira umuryango wa SADC, gushimira ndetse na Emmanuel João Lourenço wagerageje kubuhuza, ndetse ashimira Uganda, Kenya, ndetse ashimira n'Abarundi cyane byimazeyo kuko bagaragaje ngo uruhande baherereyemo. Antoine Tshisekedi rero ibi ngibi yatangaje, bamubajije niba Donald Trump aramutse ahagaritse intambara ya Kongo, niba Tshisekedi yamutorera mu rw'icyagembo gihabwa abantu baharaniye amahoro Prix Nobel. Tshisekedi yavuze ati ibi aramutse ko yabigeraho naba uwa mbere mu kumushyigikira cyangwa se mu kumuha ijwi, akaba yakwegukana kiriya gihembo. Ni ibintu byinshi cyane bagiye baganira, ni byinshi, ariko ibyo nibyo by'ingenzi, ariko baganira byinshi cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze n'ubundi muri UPDF cyangwa se Uganda. Bigaragara yuko bya bindi Muhozi yavugaga atakinaga.
kuri wa 25 na gatandatu y'ibikira na karindwi ni na gatandatu, UPDF ngo yarashe kuri Wazalendo. Ingabo za Uganda zarashe kuri Wazalendo aho barwanye ndetse ngo karahava, ariko abazendo kabatangaza ko bishemo benshi mu banya-Uganda. Ibi ngibi rero ni ibintu bitangaje cyane. Ibi ngibi Muhozi yari yaratangaje avuga ko Wazalendo ngo ari negative forces cyangwa se ingabo zigambiriye ikibi, yari umutwe abako bazagabaho ibitero, abantu bagira ngo no gukina ariko baranje ko bagabaho ibitero. Sibyo ko nabo bitabaguye neza, Wazalendo ni igisirikare gikomeye, ntabwo wapfa kuba wakirukasa gutyo gusa. Uvuga yuko Wazalendo ari igisishemo benshi mu bagande benshi ndetse hanakomereka benshi. Ibi ngibi bikaba bitangazwa nyine n'umuvugizi wa Wazalendo hariya, ndetse n'uriya ndetse n'ukuriye intara iriya ntara ziranga za Uganda zacongiragamo umutekano. Angaha rero bakaba barasanye abo Wazalendo, ni abantu bakomeye cyane, abantu b'abagabo by'ukuri, bakaba bateze barebera aho bo bavuga ko uwo ari we wese uzabasha kuba yavogera bazarasana, kuko ngo baharanira ubusugire bw'igihugu cyabo. Ndetse rero aba bagande barashe ku Wazalendo baba mayimayi, ariko ngo barwanye karahava. Aba Wazalendo ngo bitwaye neza cyane ku ntongo y'urugamba, ubu abagande ntabwo babashe kuba babashyigura uko bashaka. Mu by'ukuri ibi ngibi Muhozi yari yarabitangaje, ariko abantu benshi bagira ngo ni ugukina, ariko bigaragara yuko Wazalendo yabangamiye abagande cyane, yarababangamira intambara ya Kongo. Ariyo mpamvu byababaje uwo bita Muhozi, akaba yatumye babagabaho igitero. Ariko nacyo mu by'ukuri Wazalendo baje kuba bagaragaza yuko ari abantu b'abagabo bakomeye cyane, kuko bategeze babirukasa, aho gusanga abagande nga benshi bapfuye bagiye. Amakuru yacu kandi tuyakomereza muri Sud Kivu, n'ubundi abita muri Kabare. Intambara zikomeza kuba urudaca, aho bavuga ko amakuru agaragaza yuko Wazalendo n'ubundi yaje gucakirana, yaje kugaba igitero kuri 23 aho bita muri Katana ndetse n'ibindi bice bihegereye. Hanyuma bararwana cyane, intambara itamaze igihe kinini cyane, ko intambara ari ingufu nyinshi cyane. Wazalendo rero bivuga ko urwego rwo kubona ko nta support yari iri hafi, barwanye bongera bisubirira inyuma, ariko bavuga ko bakubise aba M23 barabahabya cyane. Abakozi bacu, reka amakuru yacu tube tubasoreje ahangaha. Ibyo nibyo byarimo bitangazwa cyangwa se biro bitangazwa hirya no hino. Hanyuma rero turakomeza nyine dukurikirana n'andi makuru. Nabashishikariza cyangwa se nabibutsa gukanda nyine subscribe kugira ngo amakuru yacu azagenda kugeraho byihuse. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.